Parang ilalang ngiro, makurangin ola tayo na ngiro tola. Supaya dia tak antari. Ya kau dia tulis salawat itu na tapakan jadi. Baca minimal 1000 dalam sehari. Sisabu. Kadang-kadang kena salawat ustaz, angka malampe. Salawat kami na suku buhari muslim. Iya na salawat kami na makaja na sa nabita. Nabita langsung makada. Ang umaga kanja na tapat na ambok na. Namo ustaz ambok na. Kung makundri, masike imas sumba. Masike imas sidaka na sa topan dete. Hite bijan na. Mandali itu makurang macuri. Makanya makanya itu pandita usahakan mas besar ko masih dekat supaya mak baraka ilo ko bijam. Nigi baca ya Pak dongang lewat rungang hawa uluk pilalan na suruga langsung tamu ko atinna sehingga tulimannya makinin nawa. Ya kau nggak tahu chat tenang atinna ta suruh baca ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan Alena Tomelebita, Bapak Lurah dalam hal ini mewakili Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Ibu Camat, ya, insyaallah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para azatis dan azatiza, wabil khusus Alena Guruta, Bapak Al-Ustaz Kamaluddin SH MH, dan juga yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, ya. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran masjid, yang ada di belakang masjid, yang ada di jalanan, dan yang ada di bawah rumah. Karena ada yang di bawah tidak punya tempat kebagian. Alhamdulillah kita bersyukur. Syukuruki maraja nasaba napasita rupa ki pong Allah Ta'ala hilalana yon romang barakai dengan satu di acara ya ko spandu maka dari maulid ya ko iya maka dama maulid karena ya ko maulid pak watuna ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya tidi ogi emang maulud tasitau. Denah kala bulan Rabiul Awal ya kong ka acarana mapatato burak. Orang tua kita dulu nasabah memang maulud bukan maulid. Makalah itu maulud dia itu nak kena kalau tahu riolo maulid. Dengan kata iya makanya beliau tu baru mak berasanji karena maulud. Letek bola baru mak berasanji. Iya. Paya tu ko beliau tu baru dia tu nak ko boleh mak berasanji isuruh pu imam menre oko otoy. Oto pance imat tanre. Alo ko lekat nama ko mak berasanji. Magai angka hak desa napake tau pandrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan ni maka day nabita buhari muslim
Dena suku tepat nasi dia selang nareko dena ya seipapujin na Korea dibanding dengan yang lainnya. Semua betul kan nero. Maka dia kong agak lebih mupuji na iya dia pada suku tepat nabita makana. Jadi ya kong melio to dena melo pake ko dena pura mak berasanji. Nasabak na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upuji to ko na nabita. Tapi aku mak barasanji kak jolo upak dupai maka dalam diupoji binabitan na ya otoko. Makitu. Ia ko meli bola atau mak bola baru dena melo monroi mak bandi na reko dena pamulai barasanji. Bahkan madari yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampaliman. Ajumah itu dia pernah baca. Iya, magai mitau ikonan rei anakna na de panapura isalawaki. Itu kuncinya. Jadi ya tu tahu letek bola baru nak barasanji, butin paru nak barasanji tu dak butingnya sue wanina yo lipu imam barasanji tu. Padahal tahu mata ko tu dak buting. Butin paru melo ni si depe baine na ni pak do jasi. Magai pasang lebih mu puji kamai bainemu nanya nabita. Jajak barasanji ko jolo napa si depe bainemu supaya mak barakai atu tu ngam. Itu kuncinya. Kita paham ya. Pak Mega tu tahu pasal barasanji. Mega tu maka ada bid'ah. Angka tu tahu dia nam maulu. Engkah. Ia ro tahu dia nam maulu pa. Tahu mi tahu tamaranaka. Ya nanti ya ampai mereka upau maka dia ko maki buaki acara maulid. Aki buaki list sumbangan panitia. Panitia akiboki disumbang na sabak ajak kami ya tahu dia enam maulu angka sumbangan nako masigi na dia na melo ko paki di na maulu nakabaratan yo poko makiboki sumbangan lis mauli angka pasan na tau pandrita tanya nabita tau pandrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masjidat karena musik dini 1 dirham ya kui di 10 sabu. Pakada sababan likiraati maulidin nabi. Ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi, dibacakannya sejarah Rasulullah. La yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ya tu tahu dena salailino betungan dena mate ko dena masih pengalata. Kecuali dalam keadaan dirahmati. Magai nasaba iya tu waram parangi ipakewe pabu pasidakai sitongan na baraka na tu tanya lokui di bawang iya malada loku wija-wijata malada tu loku wija-wijaya makanya tu tau magala masidaka tite wijanna makurat tu wijanna lau salah iya namo maga kanjak na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakundri masekke imas sumba masih masjid kana satu pandete ite wijanna mandari itu makurang macuri makanya maka itu pandete usahakan ni mas besako masjid ka supaya mak baraka iloko wijam ya kong kata mutta namo wai pute mitaleng baraka na itu loko wijam itu baraka na pasidakay makanya tu kita dari timur jadi di poloko siden reng penrange ia nang kata loko bola inak maka leliangi ko deni akibu arawai pala maka leliangi ko watuan rina deni pandre angka kampung itamai pak nasuro tamun natuda natama mandre satuda-tuda ngejolok meki di tama mandre iya kuidi ogi den rule perpawi makoro makanya ia masih satu orang yang bangun ya iya alhamdulillah makome mati tu ogi dua tu nak panasang alena berhasil nomor si dia ko haji bainena nomor 2 bangun masjid atau bangun sekolah iya nang kana masjid na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masjid haji na bainena nasan alena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental iya yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masjid
Napanya tu barakat nak kau mak bangun masigi, angka bolo ku suruga. Namo dia nak sampaja. Iya, namo dia nak sampaja. Nabi ta makala mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigo kulino karena po Allah Ta'ala. Ibangungang istano kilala na suruga. Namo dia nak sampaja. Demi na tama. Agi jijolo tamario. Di penaletu. Kamak kadami nabi ta ibangungang istana. Iyaki buarangi onromo ko suruga. Denah kada nabi ta tami suruga. Iya. Ya to situ sampajange goncin na suruga. Goncin na sini na decenye. Jadi nang katau aga-aga menurus nama kura-kura leje suruh pakanjaki sampajanna. Pikir si pakanjaki sampajange. Mapamulai bacaan pakanjaki. Garakan pakanjaki. Peringaran pakanjaki. Ya muru. Taldu ita pakanjaki ko masampajang. Apa dia tu gak tahu suku si sa ko masampajang. Angka na pakanjaki peringaran na lapak mo itu matuk. Pak iya ko gak tahu masampajang na kala din ang kanalisi peringaran ko. Iya ko tahu mainga jamo tapat kecuali tahu marena. Pak dia itu na mainga. Iya tatai. Iya pakanjaki peringaran iya lupay kada sinrakan ni. Iya makotiha. Dia nulis suku Ini tuh ampai makanja ko tomat direjama masih peringerangi ki. Ya mi ko tomat sampaja cadi di makan telu ni gajero dua ni kan. Ya ko tau baki tanga maka telu bawa nih. Padahal dia na wedding, ya ko makiro tinggalkan keraguan maka laki telu ni garo, dua garo atau telu. Lari loko ki dua. Nah sebab yang jelasnya dua, cuma yang ragu ini tiga. Jadi lari loko ki dua. Tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lumawan de rewak loko ki dua. Pada ko makadaki rusak kajero jenik ku atau de akadaki de. Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare we rusak atau de ya de na manasa. Ia mi ko makadaki pura ga jero mak jenik atau de ambil tidak. Karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih. Mako tuh pada kemakada pura gaji rumah sampayang atau depa de itu aja taklah pura bawa nih deh. Tidak. Nah, itu kunci apa angkat tuh Pak nah lupa sampajan. Iya angkat merepelak deh ko jam-jamangnya tapi dia to gak tahu pindah makuro deh agak sana kampung lengah. Iya dia gak tahu lengah ko tahu lengah dia rajin mana mas sampajan. Insyaallah. Iya. Kemudian mamaulu ki asanna. Jadi tomelo makacuri nabitta. Aganna naro nabitta mi acuri. Ia kocaran nabitta mak bicara dia nang kana makassar. Tidak pernah menghina. Ia ko kasih sayangna nabitta makomani. Oh nabi tamakai gaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matana untuk umakna. Mare pau talu ngasumi berturut-turut nabi talo matarawi. Na papapi sawi yolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngangi matarawi puru di mapuasa. Sak ni na patuju sunnah na salah waji. Pangkatau mako tu Pak moto masam pajat tahajud mapamuli tete dua. Latu tete apa matindro tete pitu meninoto. Sampai subuh. Ya tahu make itu pada ko nabalu ihilin, nan labalu imotoro nan naling ihilin. Iya. Jadi usaha kangi agana nabi tameta curi. Detol aja mo na megalada. Ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tahu neo si saga nabi ta. Tahu we mi komelo isi salah. Ya ko ni nabi ta de. Layam micui nabi ta. De susah. Iya. Ini susah. Jadi aja motosi di takororo. Betungan aja mona ya rotolak lah yang micuki di sisa gaya wewata. Itu. Yo pun Nabi tanasaba. Nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina. Tapi ujiannya besar. Yo pun di betungan leko na paujaki. Teti lodongan misalama. Iwala ide cina dia sang ihsan. Ia ko macai ite lokoridi iwala ide cina. Masekke itawe abasaki. Na paujaki teti lodongan salama. Iya.
Nama kada tau pandai teh melo gota masuruga masagena lalang yang mula ta masuruga ya dahulna jannata salam. Demu antri pada koloki pasalangan ade na sopasa. Maka kalau pasalangan ade na sopasa, namo me kilari. Namo me sangi kasoro de na pangalah. Yo poko sopasa urek jipaga. Antri yo poko de na sopasa de na to antri. Jadi meki kata masuruga de antri. Telu mo wala ide cita mapeja el koridi. Yang kedua oto ki makasiwa ribatu mana tinro teh sampai tahajud. Nomor telua wajarang ni indra na tau makin rang aja tapodangi. Bali bolata macicil motor ini palepai. Iya. Tulemo. Oh, antri memang ni. Iya. Sisa butau dale kong kamu lek jamai cidi. Iya nanti ya, sang iya kumabasay tayo na tumabasa to mapasiwala dece mi asanna. Iya kumaseke itay na tumabasa maki buah dece mi asanna. Iya ko nang paujaki tayo ni paujato ipasiwala. Tapi nareko ipaujaki tawe na payelodong salama iya ki buah idece mi asanna. Iya naro ihsan. Tulemo masike bali bolata basa ki idi yo po idi to makadami to siya kaparang si silemo jil la yolo ang kamato tumato nangka itu denakor nasaba iya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makada seleng tahu matapa buana takwa ya sih na ihsan. Makanya itu toma puasa, toma tapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya kuma puasa itu teh mendek ke takwa nama tu. Jadi itu toma puasa takwa hasilnya. Magai, namun kanan rekuliman na kode panabatay din na timpu. Namun poto ang kanan resi timpu o kupanewe ko bani teh napapisaw. Di na melo patamay namo mani si timpu. Karena dia yakin ya kotami ya rusak puasaku. Ya ko natajang ibuka puasa nakatan ni esbuay nakatan ni bepe tuli natajak bangi. Matan negan rusuk bawa na cik di menitu mene. De na melo maka dia na de na dapi mesa ibatal. Ya ko iya na pake pak balu kolang na pak balu balewe. Pak balu bola kasi maka dia ko de na ganna siliter de na tarimi po Allah taala barakan. Iya, ya kumak beluk balai nalanggai palanggan. Iya. Makai. Mega ke palangga kowe. Caunya. Magai je nilangga. Meloki ko mega ini tatawe. Berarti makalah siap keletak. Madosa gitu. Atimbak bawan nih. Iya, aja. Takala siang itawe si batu warra ko warra. Si batu isappa mato ko surimondri itu untuk magpasilolong. Di pabulugol kasi ako makalachi siliter na nagana siliter. Ya komeki salama akalaban ni si buku. Maji tami masusah. Di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pak balu bale siya galina bale talolo palangga. Iya. Iya nang kana akal siyang ngitawe pa denule madece pakalinong. Iya, setiap hari ada niat. Iya, denule madece ati mapatang. Harang itu harang. Nasaba asile ikala siya tawe. Iya. Namo patimbak gaba makoto tu. Patu patimbangnya madar kedua na buang cicang oko da cinge cicang oko timun na. Iya, pekiasa. Ya nakurang ni mana ko da cinge sisa nan timbang. 10 na jalo, 10 pa na tapu. Jadi nabuang nyo ko da cinge nabuat ko timun na. Iya, tapi dia tu ko kopir ramah korodi. Iya. Kalau menamuki mamolu to,
Meki macuri ampe mericin na bita. Iya ko persoalan ibadah, oi sila daki. Pak nabita dia na tinro na masyam. Mata na mita tutup. Ya kalau lebih liu nabita na baca pasura Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk, surah Yasin. Iya na baca nabita. Siya aga di tabaca ko meki mti ko loki liu. Ha? Kul. Kotome matinro jeneki jolo tapasuku ijeneta. Pura yaro liuni pada liu na batina nabita liu. Iya. Kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut. Napa baca Fatihah kul Allahu katalu kul surat bil falaq kul surat bin nas ayat kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sapong ko atakalewe. Itu sunnah namanya mandi ayat. Iya. Biasa tung katau matin romoto tapaboro timun na. Nah sekarang pun nak kecil bere-bere de tau de na sapong iya tu ayat ko atakalena. Mau meki jokai pakai tu ya tu. Iya. Insyaallah kalau nampak berakai po Allah Taala tu salama kita. Iya dipakai. Dia tu nya micui. Iya berumam mi kada. Napa ya sepuh ko atakalewe mandi ayat tasana. Tapi itu kata mematinro Fatihah. Kulullahu kata Fatihah kepa, kulullahu kata lu kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ayat kursi, apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, apa la ilaha illallah kasiratu. Subhanallah talukul alhamdulillah talukul Allahu akbar talukul. Magai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah akapitu supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian dibaca alhaqumut takasur akacicam sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang dibaca subhanallah talukul alhamdulillah talukul Allahu akbar talukul pat di mana tu takoin ada kotomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Tu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan mana ngelelewe. Tidak capek-capek. Dia nama apa dia lele kotomoto. Kemudian kamu apa? Tapi dia tu baca mana ngedi? Iya kalau dia tak baca mana kita baca tu ni kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiri ki gang langsung tak ada peringaran. Tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Agak baca na. Ya nak ba'dama amatana wa ilaihi. Dina apa lagi? Wah. Ibaca yero magai to syukur to moto. Meka taneki babu. Kode magi meka tahu dia na baca ro ko moto. Alhamdulillah ba'dama amatana. Ya na walai tadmusu. Magi na dia na baca tahu nasabak dene sangi syukur meka taneki. Ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke. Walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira. Kong meki matinro na lengi tadi 30 miliar. Syukur ke. Tapi yang kasarana dia na toto. Apa makan aja nah. Berarti ya ini lain na moto naya di 30 miliar. Itu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya kita baca ya. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah. Terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuri watu puraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinroe baraka lo potong. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua. Papedale na lengi po Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru dulu ni sapaon roto matinro. Maga pakai nanti ke cakaru dulu. Matangan mapalario to nagandeng atau mamotor pangoje nagandeng kita pamatinro bawang. Tiga secakaru dulu. Maga ni. Matangan mapalari dompet pamatinro bawang.
Dia secakar rudu, ia tu cakar rudu isyarat tanda-tanda ni lo matindro, makanya istirahat ko cakar rudu ki. Jadinya cairi matai. Pak angkat tu pak balu na cairi mata na semana kan aku mata patinron. Awe alengi hakna. Pejabat yang dari makor pak lurah di. Kok kantor itu 5 ngali-ngali makar mana kemana mata makor tu 5 matindro. Karena melaksanakan tugas. Iya. Jadi itu persitungan apa? Dia itu tahu yasat tahu sogi, tahu dia inasis saya alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Iya. Jadi apa yang mandari kak tu mami cawa-cawa mitai angkani pejabat mak dojo ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir pe ko carane to kasia-sia na paja kasia-sia. Angkai to kasia-sia mapelo okon. Sisa ka susana. Makan lagu ko belorunda ke tuli bicawa ke ditai mak doja pikiri kipe ko carana na paja sa kasia-sia. Angkai to kasia-sia maka tanapa kehidupan. Kagak begitu. Itu ampai aja na tahu ta'ala ukuran ale tak tapat tenang ite mangoto aja tak apa kada ya nyamuk payan ini itu mah kada masak dia dapat diulir pangoto dia pernah lepas cicilan no tu tu liman nawan apa tu kia agak sial dia ke menjara cicilan makanya kata makoro tu dapat telung dapat pitu melo dapat pitu dapat telung maka dia latindro ya ko ganna idimu maliam motor sapeda na muli buah kau kumas sapeda dia gamak dotorokang yo pwede ganna ya motor to macicilo to bakka lindro na namo tu da milaken hey monro ko tu joko ko siya pasapadale ang kacicilan ngemi wajah maka raji tu pak maka itu mata tariolo lebih ramui na lalungnya sujangan na yan na lalungnya tanggala ya ko sujangan palalir tu lari menre bola tenan ya ko tanggala dia na may matinro mata pura si makamaja tanggala si dita aja sih dua ngasomit tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu kayak kemajarang ulapem ini ka masesa ini mato deto kago ko di angka mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana berarti mega inrana maraja sakdan na mangami aja nata saka mega inrana kemudian maka kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah makuye kegi tonroi matinulu rajing iya naro tapan nanong bu pak iya di to lima duha duha ki mataru nasaba iya tu tau mak duha surga mato capan iya di moto matahaju tapan nanungan itu tahajud tak iya na tu tapan nanungan namu patan kami kota tu lima tahajud oki bendi iya ko pe tu lima duha tahajud ni bawang ya bana rujuk tahajud tapan nanungan ina tu nak nabi ta'amala na puji pongala tali mana nungang wa in kala na moce de ni iya di to lima ngaji to ni hama teru pokok na makan dia ule moto matahaju stas itu 5 puasa sunnah senin kamis de bac ngaji to no ya to na tu aja musalaiwi engka mato capak na tu surga semua ibadah yang diajarkan oleh nabi ya kong kata jama masalah sidinna ya sama toki makaci oko nabita ia tak duhana maka curi itu kena bita. Agar Nabi tiap curi mengikuti Nabi solat duha. Ia ko matahajud ni tak curi ni Nabi itu. Ia ko sedekah ni tak curi ni Nabi itu. Walaupun memang dia gak tahu mulai pas suku. Dia gak tahu makan matahajud tu mak duha tu imam besar tu dia gak tahu ni masih salam dia gak. Iya. Angkat tahu rajin lo mak bereja mak dia beli bola ni masih cocok. Rapat songkok nama loy bidak nama galak ni sa itanana tahu iya, enggak. Tapi dia tu kok penrak dia kan. Iya. Iya. Iya pasang kegi tonri mana nungang Iya. Iya ku ya romalapa ya ti ya tona ro atita tolita jaga supaya aja nama susah. Iya. Ya jinar apa surga mana moto capan. Iya le mak bereja mak matinulu lo ni mak bereja mak. Ya mi ko makadaki kega amala kami nama kasih ustas. Iya amala kami nama kasih kega kami la marji tajama. Kega kami nama marji. Iya di tahu seke. Amala kami nama kasih membesar.
Iya. Pak iya mau besar, Pak aja nama seke. Iya. Iya, dia na mungkin ngamal kami nama kasih mak berjamaah solat berjamaah. Ya ku imang na sebab jama-jama na memang. Kaya kenapa berjamaah maragi mak berjamaah Pak galunge. Matangangi mak pelari dompet. Na tapa masalah watai papisawi na tolo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya. Iya dipacai-cai renge. Amal kami nama kasih. Jangan marah. Iya itu bawa. Iya tu ampai kong ke sahabat makutana kada kega amal kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya. Apa ni senabi te maka nabi piaji asar ana sampai jalur je tahu. Iya, jadi tak kira. Iya, boleh sisi dia kega amal kami nama kasih makai nabi ta maksudnya perbaiki akhlakmu kepada istri, mun dapat ni senabi ta kada tu dapat terije bayi ini. Iya, jadi tasapa ni kada kega kami nama kita jamai. Iya naruta rubah, itulah amal yang terbaik. Iya. Apa kami tahu Pak ya ku suruh mah puasa pokok na jam mana? Puasa Senin Kamis na jam, puasa putih na jam, pokok na jam mana? Tapi itu ku suruh mah sumba tapasoro. Deka. Sisa gaga pangiloran na sangidi lagi dia nagana masya nang kay kumigaling. Deka. Angka tahu ko sumbangan, dia na mate. Iya, nasu pokok na alay. Iya. Pa itu sumbangannya 5 rupiah. Sumbangan kami na Mariawa yaling ite napa inoko atau inoko inapa yaling pada mu ya tu. Dito nang katakori di. Karena tamilaw di mula sikolan. Kamu ala man kamu nama kona pak balancana. Oh aja. Iya, angkat tamilaw sumbangan. Iko sih. Iko mo jadi benih wita. Oke. Mana kamu tahu mako adik ngini na milaw iya. DJ nasam magala mo ko DJ mo kasyasi magala makareso makutu mo kadi mo dia gunanya itu karena fungsi sedekah itu 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah 2 mi ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua ipariorenu pada tarupa tahu na iya ko talingin apa tanoko atau tanoko inapa tali patu 2 itu silaturahmi terputus masuk satu ni papenadina. Jadi kegunaan. Ya sek na yero sada karya. Oh melo yacang. Amba upa. Ini siti nasa sumbang aku mari makali karena Allah 500.000. Apa masih saliu makali karena Allah. Makali bisa dek. Iya itu. Iya. Tapi sadakarya itu bisa dapat pahala. Tanya pahala pasidakah. Pahala menggembirakan orang. Narekoy sidakah itu wena Mario Marano yaling agaga angka apalatta tanya pala pasidakah apalam mi parioran ni umat na nabita. Yan tu ampe kong kagaga ya bere makali agamay lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Iya. De nasuku tu si di tempat natay nareko sitongan na de nak biringi makalanjay. Jadi kong kagaga bering aja ni majay. Mimau wibit para sa mawari-wari guys nan remoto ko yan bawanir ya di nak ko aja ya tisang makan masalah-salah aja tak bereng sahakangin na makanja apa iya tu pasti dakai puraya bere ko makanja ipa mancaji baraka ya tu ya tu ampai to matot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kemana subale na pate ko bali bolana anak na nasuruh bawa na malunra tunan reta we pak puranin lodo ng malaikat mabila toki boleh lah saya nasabak puranin lodo ng mereka yan riasang andre mak barakat yo po mako ka din nanitila ko bali boleh mataro kita magulu kase melibale talu 2 tamu gulu kase si dinanasu macala matan ko gulu kase dinasu mancaji sa korode nasu padahal ke bali bola naman repecok ladang itu Bipa mako tu kumana mari gulu kasih. Nah semakanya yang ada kumacaki padahal mun romo nitiki wede na pasu padahal ke beli bola na dinan bipa. Itu tanran apa? Ya komeki mi tei datun na tau seke nang kamakun rei 2 gulu kaso ku bolana. Datun na tau seke. Dito gago ko. Aja mo ta mangaku. Iya. Sakang ya besaki iya kong kagaga supaya mabela pole lasa iya
Itu ampai maka to pandita. Ya kong kagaga na bawa ko tay namo malasa ko Andre namo cek dek mimo Andre. Ya kama tu nama baraka manci Pak Bola. Iya. Ya tu ya Pak Guru ngapa? Ya ko meki mandre dagi mitau ko bembe de tan remoy. Tapi bacanya salawat. Tali rojo bembe baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Podagi. Bembe puluko ko nuru Muhammad ipancaji. Puluko matoka nuru Muhammad ipancaji. Tamo ko riwatakale ko musiruntu nur na nabita mo caji Pak Bora. Wala ko baraka. Napa taala napa timau bacanya salawat napa yemma baudna napa yanre kasarana. Ina tunasa to pandita yolo maka da alai Pak Bora. Yo pwede na paimita bembe ta pacak giri na kolesterol. Awe di panan Reina. Nah, itu kuncinya. Iya. Tapala nih toh? Depah. Iya. Kemudian maka kau nak sembarang iya kumak duha ite tandur itu ngeduha. Jadi itu ku duha duan rekam makanja pamulan. Pas tama duha ya duha memang duan rekam. Pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama, kul Allahu ke-10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Maka Nabi tani gini kita umat duha hari pamula waktu nah iya nala pengupu rakaat pertama ayat kursi ke-10, rakaat kedua kul Allahu ke-10. Pasti itu tuh ya masih yukupung Allah Ta'ala. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Biasa mau tajama ya. Maka dia tahu pandrita namo cicem ni mujama seumur hidup, yang penting pure mujama. Duha di awal. Ya matu ko tate 10 tajaman ni narakana mancaji awabinya sana. Pada ko to masam paja sunna 10 2 tahun etana. Ya dampeng ngidosa 50 tahun etana. Yang kedua waktu awabin itu palawangan mengerigi isai anna torakan nokotu. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan. Nah, itu cahaya nama tanah saya pabuka dikasih aku tate 10. Maka di situ dikerjakan 6 rakaat. Sholat awabin ipung sinnah. Ya roh agama maknanya itu awabin orang kembali. Nah sama boleh maka reso meta purana masa sampai subuh. Melakukan kareso meta palawang apa loro itu melo anak jam pertama. Lebih bahkan 7 jam. Makanya rewel kurang tate 10 masa sampaja. Makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kong kata masam pajang ukuran nerakana maka dia nabi tapada iku masam paja sunnah 12 tahun ngetan. Ya dampeng ngidosana 50 tahun ngetan. Makanya maka ada sampai jas sunnah toba. Biasa mau tajame Rodi. Biasa mau. Ya kau itu lah sampai jas sunnah. Kan duha kan 2. Pak Burotu kudun rekannya. Maka dia Nabi tasinin naletok nawatakalimu pas sedekah ku Allah Ta'ala. Itu hanya hak pakai pinjaman. Maka sedekahi itu dengan 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Jadi aku caki mengilu-ngilu tu taat duhaki. Karena pasti isi dakai watakalewi. Apa dia tu ya pun lain napin ragam mana itu ku Allah Ta'ala itu sampai ya tengi rubah Pak. Tengi rubah buat ajak terubah. Ya roan nita ko malempu ipakole lo. Ya ko meki ko umpa-umpa tali bani cila tatari cila tatambay aja tapalete ila yasi pada tikungan nyetamo ko he. Makun rayeto mi upoda pa dito na kaurunto aro ani mapalete ani. Dito ka ko Asa di Agustas. Iya. Dina wadi bu na pinragami ko Allah Ta'ala ipake ni. Tane di punna. Jadi aku anu inrang aja terubay. Iya. Ko tinrangi oto na tawe, oto Fortuner na aja tatolay kacespio motor aja. Iya. Makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah. Tapahan nih. Iya. Isi taci di Mangolo Saliwa ci di laulalang katollau bandreng. Yalen di kawat nama kanja lampuna dia nama likan kapalabay. Iya. Ulua pakoy ni ro aja ni rubah. Dia wading. Iya. Inga panya macam akun reyewi tanabalo ina matandre. Iya.
Bulu mata isambu mapamule anti balik ang anti tornado kemana. Iya, tapi dia tu nak kau tahu penrangnya dia. Hah? Dia gagal dia nak kau. Iya, syukuri pemberian Allah. Aja nasabak macam itu pun Allah Taala pirubai pak direna. Jadi kita syukuri. Iya, makanya ni tuan nita, maku memang tahu itu sih karena apa linro macika pilih maponco sadang cima ingat penyak mata malempu makanya anjingnya palempu iya mak itu iya upidi ite pelengin dia menre anina menacuri iya rote arak matanri na katurungan arak malebak linro na lonjong muka na ngompak bulu matana jadi koleko menre si cocok Yupi di linro macika ipendre pada sampah boro motor tasi. Enggak modele. Nah. Tapahan ya? Kemudian eko maduhai ya ko pak dena kasiasi nama tenasa nabi tidak akan pakir. Jadi ya kong katau melo sogi na duan rekan duhana pajaimi. Dena dapi ya papa. Ya kome kita masuruga na rekanna. Puang Allah Ta'ala janji ke diskusi. Siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Angka pintu na surga yasa duha, ya rotola matu. Nah, nyampe maka dak nemu tu pak duha yang kata surga. Nemu tu masih dekat kata surga. Padahal nak sidakai ria. Ya sik ria sedekah aga, sedekah ikhlas. Ya ikhlasnya telur rupa. Biasa ni masumbat tahu eta suruh lo malu sumbang. Dia penang kadi kata milo sumbang atali bami gonci ngonro di takadang ke gonci nalo no malo por. Dia penang ka? Maka memang mi tahu ki maka lagi ako nalaman dia kan. Iya. Berarti dia patut tawakal to. Ya ko maki to palit tarubay. Ya kalau ki masih gie tapari kantong edita patamaman di siratu di 50 di 20. Ya kalau lalu cilengenge akapat jenni aja titai. Tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar napa pertama aja tak pesek kali di siratu malengonya tajapuban nih sembarat tajapu aja tidak tak pertama ko cilengang puang Allah Ta'ala makada nigi atakku malengak dena bilang ngak nalengak dek to bilangan nyu pare wakangi itu makanya biasa ni masumba makoro yo puka pangi di maloli sulima kata di sirat surupe matap itu gaga kemudian dia sek na yarong kamu pa aga edetis sangi makalani kata tasidakai dek tonis sangi makalani kasidakai sapaki pesantren paka pala aku penrang kaum kawas ke aku pare-pare atau di mana saja pesantren paka pala akurat telepon ustasna maka dan kagak tu pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin masih sekolah kadangkah kada sia ka pak kamajana si ulang maka lebaran na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mo tapodang asal na yaro na aja to tapasirunto ka aja to nati sangya sakku melo ka wajaran ni pakkamajana ulang-ulang na aja talokor pesantren ta transfer bawan ya jadi nang katis sangi makalani ka ta sidakai yaro na bantu de to ni sangi makalani ka bantu selesai matu hafalanna siruntuk ke kepala wangang ide nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya anak betul nak masih sekolah dek tonis sangi makadai di bantu ia naro taunasa nabita de nalo pada masa napai malalan dijemput ipendre oko ila rafiqil a'la dari situ masuk ke surga apa onro de nonrilau nomor si di deni timbang malakna dek tonolo si puluh mau kepada masar dek to nahului mizanullah dek to nolai leteng siratal mustaqim apa iya kuiris sange tau isumbange madari masuk sakit sidup pakai nasi dia tu minta dia cek dia tanya iya apalagi aku berhasil nih tena sohai minta nih gara-gara iya dia tu nama dia cek minta gara atau na pakere-kere ni pura ni bantu tapi dia na jampangi kina selalu menjok na tahu dia tahu ni sama terima kasih iya mau pada cengi biasa na dia na ningerangi pape dia cek gitu ni gara
Yo buku de nirisa de tonisangi tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Iya miko iya tu mapasi pulungan nak ya tingin apa ya le ngampal lo napa isoting i balender mo pa ya tu. De pana langsung Saha kanginan kamalat tamakoro Pak Bua. Ya kung kalasa kanaki kanker angkat tangan ni dokter asam paja sunnah di duan raka tapangoloy po angka pasidaka ku makolok ko atam de tu gagamis sanga dinay di po naya wilawi baraka naya Pak disanga kue tapasawa nga iya nasakue. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kode naga pakuraga. Iya tu maka de tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul de tak pangalangan. Iya Pak me kata apa? Ya ko 500 sabuna sumbangan ngasana na tepuh. Ya ko 10 sabuasana po Allah Taala. Karena Allah 10.000. Ya ko 500 sabuasana maka di po Allah Taala wi asak kuna balo ko cek de nak beres. Tapi dia tu kata pen ramakoro di Mastina tapa si sele ya ko 500 sabu kalani karena Allah ya ko 5 sabu tetap po itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu bersedekah sedikit menyebut nama Allah ketika bersedekah banyak namanya yang disebut berarti itu riya sebenarnya. Jadi ya. Kemudian upasang yo nahe kita pakanjaki saparang ilalang ngiro makurang nola tane ngiro tola supaya dia tak antari ya ko dia tulis salawat itu na tapakanjaki baca minimal 1000 dalam sehari sisabu kada kena salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku buhari muslim iya na salawat kami na makanja na sa nabita langsung makada aba makutani sahabat kada ke salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabita Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tablamiro iya ko malampe iya ro tali maponco icede kega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ko malampe mopi tapulopi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad. Ya ko malampe mopi engkau pa maponco sallallahu ala Muhammad. Ya ko malampe mopi mate bawan ni le nagaga mapunco na iya maniro salawat Jibril asana iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi wasallam baca ke sisa buseso tapi aja tapaki milodong sisa bu ko misalnya soye salasa baca imatu sisa bu baca sisa bu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa baca ke sisa bu napaki milodong jadi si minggu ibaca wani Jumapi dipaki milodong angka bola mi balu cia tarala tapaki itu angka bola ibangun na cia tambah pembangunan na tapaki itu angka hal-hal masus satoloy tapaki tapi aja nanya roti ngerang neki mak belu bola toli bola di ngerang Allah sallallahu alaihi wasallam aja Nabi tapuang Allah Ta'ala tingerang tapi pura pimatu tilawi barakat na yaro supaya bisa begitu tapi si semi yon rimi lodong wani Jumami wani satu wani ha wani sini wani salasa baca bami si sabu wani Jumapi atau masam peja sunnah haja napa tu milodong itu barakat ya kong kagagami balu na cia tarala tapaki namun ada aku ciala aku ya matu ti baca. Iya, janda melo malakai ko melo ngopi. Iya, suruh. Lagi bu. Iya, sallallahu ala Muhammad mapunco di salawat Jibril asana. Iya.
Sebab ia tu Nabi teh salawat kinema sebelum ipancaji secara utuh. Ini riasa salawat Jibril. Kemudian angka de perlu sampai kami berkaitan loko Nabi tak. Maka dia tu Nabi tak pak ia lebih mati hak aku pun Allah Ta'ala di pasalama umatna. Makanya sujud tu Nabi tak mengilau sujud kalau na pun Allah Ta'ala. Ya tu nak kada nambah kada pun Allah Ta'ala irfa ra'saka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia kata meta masuk surga pak dua itu lalan apa masih misi bersyafaat. Ya ko pamase hak na po Allah Ta'ala di kemis sangi makada ke gayar. Ke ga sampajangi ga jeti masih puasa ga masih dinirisang. Makanya ka wanita BTS asumadak kami na pino ni jami ta masuruga hak na po Allah Ta'ala hak prerogatif. Iya, tapi yang kiasa syafaat, ya ko syafaatnya menasah. As-salawat ki kasiratu kun di Jumat janji ki syafaat. Apalah inna atena sering membaca surah Al-Kautsar itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ye. Ye? Tabaca ya robo, abaca kapitu ko pura ki masuk aja. Ko dia tulis ketaluna. Raditu billahi rabba. Makanya aku ya ketani aroy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambahin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Iya tunas nabita nigi baca ya pak dongangi lai warungangi hawa poluk pilalan na suruga lansu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kau enggak tahu ciat tenang atinna tasuruh baca ya tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iya samatoi sahada nyaruh ya matu tiasa sahada pamulangi. Tapalak moto iya Pak Burala dia tu buat bu ia tu syafaat maka Nabi siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kota Nero 2 ayat terakhir At-Taubah laqad ja'akum tapalak moto ya roto. Surah ke-9 ayat 128 129 ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh ya ko detu layaro angka mopa aga ya ko bangi te tabali bi bangi na pembaca doa sesudah azan itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke game tapite ingka mana mo lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi aku meloki manipis untuk Nabi saya dikasih amalan sama mursyid kami itu ajene ki suku pura ki sengmak jene suku akatalu manangi cuci tangan 3 kali kumur 3 kali memasukkan air ke hidung 1 kali basuh muka 3 kali tangan 3 kali ajene cicang mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali kemudian mencuci kaki. Kau perlu ilodoni baca doa sesudah wudu. Pura kiro ilodoni pun. Ia jenne upake melo kak mewe sirun untuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Napa ta'ala ki pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang. Sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Baring. Tabaci pak dongengin. Apa tak kiri salam Nabi tak? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, aku mohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de gurutta ia kocica mimilau di memat de. Tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundangnya ke cica nade nah hadere bawa si undangan bajana. Ya ko demo panah hadere ta bawa si undangan. Ya ko demo patah hadere ta bawa si undangan. Akka patah puluh mita bawa undangan. Insyaallah hadire. Makomatu itu Nabi tak ketika engkau mengundangnya setiap malam 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insyaallah dia akan mendatangi.
Ya kode nang kata nipis untuk Nabi jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kunci. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.